Sekasemaneng atur titiang inggih majeng puniki ring ratu sinareng sami inggian puniki kowe tenan mangke aturang titiang majang ring pandita sami pemekas puniki majeng ring ide meraga pandita sinamian lan prawaradaka duare kendan taler majeng ring sangsaning anganin panuriksi puniki saking Kabupaten Taler Raupang titiang mangenden tanaka sep mamungu mangdemnya presiden aris puniki antuk namet wiatni titiang mangdeledang yaitu ngampurayang hamida katen sarawata dumugi dumadak pecani ratu napi sane dados kepaicering pesikian titiang namet ngeraris presiden mawi guna untuk titiang puniki ratu putra luwe ngentap pemarga kepanditan mawastu raris antuk paicani ratu titiang puniki rewokas dados minekadi puniki ring kepanditan mau tamu yakti ratu kirang langkung ampurayang inggian punika titiang dahat pisan ngelungsur gang rene pangampura majang ngering ratu majang ring titi sami kenten taler majang ring sang ledang minekadi ngerawin ri tepengan rahinane puniki makasami sampun ledang
amanya kasihang Wiakti sampun Presiden rawuh raris ledang daler ngupu saksi inggian kewentenan pasikian titiang puniki. Magi sami amanggih ayu Antuk pangastidin Ratu Widodani sinareng sami dumugi dumadak memanggih kerahayuan pemkas sinareng sami amamu pedang karya natitiang tur tunas titiang selantur nyanyi mangde Presiden daler Ratu Widodani ngeromboring sejeroning yadnyan titiang mangde pupung sida mangge kereta kerakai Mawasdu raris puniki yan-yadnyan titiang Presiden memargi lantur punika memanggihin kerahayuan. Inggih kadiasa punika Presiden aturang titiang kalungkung Semarapura kirang langkung titiang wantah lungsur agung kesama Sinampura. Pudang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.